Horas Madita, Opung, Tulang nan tulang, Namboru, Amang boru, Uda, Ito, Pariban, Dewa Sude. Nama saya Rinero, Marga Simanjuntak, Huta Bulu, Pusok Pati, nomor 15. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Batak Manin Goreng yang halus dan jarang digunakan. Payogon sama dengan indahan atau enek. Payogon, Osian hata ogon, Toja situtu mangulahon, ala loja alak mangula, sai mogun ogun, ganuk ari mulaulaon, asa adong panganonna, alani gabe Februari kangsa ni amdungma si panganoni. Payogon sama dengan indahan. Botima. Ay gabe lupa dong, hodi lage bodo mami naum mari baki dang